Gasa itibiyang. Nakamisuot ka manan, Kate. Adda ka di parikot mo? Masurunak unay itidayjay nga, Andre. Anya ka di tinaramid na kan ka. Apay akas taunay tiguram kan ko na. Pabida la unay kini sa Rio. Pabida? Anyat kayat mo asawan, Kate. Di mo ka din nakita tinaramid na itay, manang. Pabida, kunamlan asino akalaingan. Ay na insecure ka lang siguro kan ko na. Sana, ate yulat tamot analalaingak ngam iso. Sa may sa, nangat nga tulat tati posisyon ko dito'y kumpanya. Awan mo't dakas na no makipagayam kalatan kan ko na, Kate. Saan aday ta kompetisyon ti pampanunutam? Hay, agsardang ka man dita manang dina. Uray awan tigayam ko, nukaskan kwa na matlang. Naimbag ng sapa, Ma'am Kate. Excuse me, nakapila ka kadi? Uwan, ma'am. Umisbo kayo kadimat. Kas makita man, agdardarasa. Nukas nga rod. Umuna kayon, ma'am. Sana balit ta sa anak mat ngagdardaras. Nasaya at mat nga rod nukas na. O sige, aglisi ka nga rodan itidalan ko. Okay, ma'am. Agyaman na, Andrea. Kat inton maminsan, pangaasi ma, tadi ka pasalsali itidalan ko. Pudno ka di tay nadamag ko, manang dina. Anya anadamag mo, Kate? Agresign ka numat gayam ti sigod ahead ti department tayo. Day tamo at timang mga ko, Kate. Kaya't asawan day ta, maipromote akton. Hay, kamoy tiyanan na. Di ka pa'y matsigurado no si kati i-promote ni Sir, Kate. Apay kumasaan, kat may saak mat kadagiti kalaingan nga empleyado iti dayto ang kumpanya. Saan lang nga dayta? Iti amin nga empleyado dito ang kumpanya. Siya ti most qualified para iti dayjay a posisyon. Umanay mat siguron dayta arason tapno i-promote nak ni Sir Rio. Orayan tayo langan, no anya ti ibaga ni Sir Rio. Narigat mo't amang namna makalata na dagos. Katawan pa'y mat ti announcement ni Sir. Sir Rio, agkape kayo? Oh, Kate, sika mo tagayam. Uwan, sir. Itad ko lang dito tinimplak a kape para kada kayo. Oh, agyaman na Kate. Iso na lang, ta nakapagkape akmatan. At denyag ni Andrea kinape kitay. Anya? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo. Ay awan, sir. O sige, alaak nga rodan ti kape para kumakada kayo. Okay, Kate. Agad, agyaman akmanan. Okay lang, sir. Awan mati maaramida. No addagaya man imuna anang timpla iti kape yo. Awan na nyaman na, Kate. Kat pagyaman akmay. Asawa ka din ni Andrea, tinangsukon kan kwa na itay, manang dina? Wan, ni Sherwin day chay. Sherwin gayam tinagan na. Oh, apay akas tatiisam mo, Kate. Di mo iba ka ang addamananda ka sa panggap mo kan Andrea. Kitag lang. Di nakiramraman iti day ta kalukwam, Kate. Diyak kayat ti maikat iti trabaho. Amumat nga da pamilya ka supsuportarak. Nag-OA kamatan manang dina. Relax ka kadilang. Mabalin mat ngamin agayimam langan ni Andrea. Wano saan, makisarita ka na sayat kan kwa na. Ibaga manumabalin. Saan una hingagpabida? Adda na panunot kong aramidan, manang dina. Dumngag ka, taibagakan ka. Anya ti bagam, Ma'am Kate? Kasapulam di kwarta. Saan ka di, Jo? Kasanoan na ma'am? Saanan anapatag no kasanoan na amuak? Diretsahan kan? Adda kayat ko nga ipaaramid kan ka.
Ket no maaramid mo, ikan kay ti kwartam. Anya dayta, ma'am? Kaya't ko amadadaal ti imahe dayjay nga Andrea, iti imatang ni Sergio. Nangruna ita, ket agritiran ti department head mi. Kuha, ma'am. Amangan Di mat ka madanagan, Jack. Simple lang ti iparamid ko ken. Kasaritam lang ni Andrea. Wan na saan, itimplaam iti kape. Dayta lang, Jack. Siya kun ti madanagan, Kate. Ay naman ang dina. Agsardin ka man. Aramidam ket diti ipapaaramid ko ken ka. Nasken aklaro ti rupa ni Andrea no picturam ida. Nalawag ka di manang dina. Sige. Adi na. Nagturungan ni Jack iti table ni Andrea. Kasano nga no at nabakadlaw a pictura kita. Anya ka kadi manang dina. Di mo ngaming ipadlaw Common sense. Aday na. Agsarsaritan da Jack ken Andrea. Agawa manang dina. Picturam idan. Sige. Agtal na ka nga rod. Aday ta. Nalpasan. Inaramid kong timpaaramid mo kanyak, Ma'am Kate. Bravo, Jack. Tangay na aramid mo matanti kayat kong aramidam. Ate, awatem day ka sobre. Agyaman ako unay, Ma'am Kate. At dalang may sakit dawakan ka, Jack. Ha? Anya dayta, Ma'am Kate? Di mo ibagbaga iti oray asino. Ti may papan iti nagsaritaan ta. Nalawag ka di? Uwan, Ma'am Kate. Nasayat nga rin no kasta, Jack. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Siya kun ti makaam mo iti amin. Apay a pinaumay na kiti dahi a restaurant. Kan anya ti kaya tasawan ti ladawan nga insend mo kanyak. Nagusarang iti dami account. Tapno saan mo amamuan ti husto a kinatao. May sangak lang mat a concerned citizen, Sherwin. Kasano apat yan ka? Kat di ka matamam mo. Adakan ka, kaya't ko lang ti makatulong. Amom ka di nga agpapaaram ti asawam, iti janitor ti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Ha? Saan napudno dayta? Apay, di mo ka di nakita ti ladawan nga insent ko ken ka. Naglawag, anaragsak dang agsarsarita iti dayjay a janitor. Saan na maaramid ni Andrea dayta? Amamok ti asawak. Katamok, adi na maaramid ti mangluloko kanya. Kas kinunak itayan. Adakan ka, no pa dyan nakwan na san. Basta siya, ibagbagak lang tipod no. Anyat orasan, ngamawan pa'y ni Andrea. Ang mga numadama ang agpalpalawag iti asawa na manang din na. Kasta, insend mo iti asawa na tiladawan da kancha. Kate? Saan lang nga dayta? Kinasaritak ti asawa na. Ket ita, awanan ti kaagaw ko iti posisyon nga idipay nga inararapap ko manang din na. Kasanulangan numaduktalan dati pudno. A frame up lang tinaramid mo. Siya, sika, Jack laang ti makaam mo, may papan iti daytoy abanag. No awan ti mangibaga, saan da amaamuan? Kate? Di na. Itay payasap sa pulak ni Andrea. Ngimawan mo ta makita. Ang mga ano amoy na sa dino tayan na. Ako ha,
Seryo, pasensya kayon. Ngam oray da kami, saan mi matngam mo? Oh, kasanon nagiti-report nga ipapaaramid ko kan kuana. Report? No, okay lang kada kayo, sir. Mabalin mat asyaklatan ti mga ramid. Kabaalam ka di, Kate? One, sir. Okay lang kanya. Ato yung report ngayon paaramid yung kanya. Seryo? Oh, naimbagman tanalpas mo adagos, Kate. Saan ka di nga imbagak kada kayo akabaalak, sir? No kasta ka na ayon di performance mo. Ada posibilidad na ang maitalo ka deposisyon. Pudno ka di, sir? Wan, dagiti kasken ka nga empleyado ti kasapulan ti kumpanya. Agyang man ako na, seryo. Awan gayam, no sumangpot ni Andrea, pakibagakan ko na, asaan ko nakasapulan ti report nga inaramid na. Nagkarikanyak akabailan na apalpasan, nga manya ti orasan, awan pa'y, jak kaya ti empleyado nga irresponsable. Siya kung di makamukan ko na, seryo. Relax kayo lang. Tapno di kay ma-stress, sir. Narigatan. Oh, Andrea, sigamat kanyam. Apay nga itakalaan. Adda nga minsaan mi ang nagkinaawatan iti asawak, Ma'am Kate. Kasla na bambanog ka pa eh. Adda ka din ang kamat kan ka. Awan, ma'am. Nagdardarasak lang amin nga imay. Kasta ka di? Ma'am Kate, nakasaramat ti office ni Sir Rio. Adala na patag-anapanan na, Andrea. Apay ka di? Itad ko kumati report nga impaaramid na. Lading itak, ngam saan na nakasapulan ni Sir Rio dayta, Andrea. Impaaramidan ni Sir kanya, ti report ko mga aramidam. Gaputan na ladaw kamat asimangpat. Itay pa'y analpas ko, Andrea. Intad kon kin ni Sir. Anya? Better luck next time, Andrea. Andrea, manon nga aldaw akas tater aramidam. No aday paramid ko kan ka, di mo mat maaramid anasayaat. Pasensya kayon, Sir Rio. At dalang amin parikot mi iti asa. Awan bibiyang ko iti anyaman na parikot yo. Susweldoan ka. Tapno agtrabaho ka anasayaat, Andrea. Pasensya kayon, sir. Saan na maulit? Talaga saan na maulit. Tinasayaat. Ketrugyamon ti agim pake kadakitig gamit mo. Saan, sir? Kasapulag ti trabaho. Maasi kayo kumakanya. Inikan-kan iti mano aguntaway. Nga niya tinaramid mo. Dinadaal mo di pa nagtalekkokan ka. Hala, nuawanan ti bagam. Mabalin mon, ti pumanaw. Good morning, sir. Oh, Andrea. Kate. Sir, ati Dahito ka din, ti imparamid ko a proposal kan ka. When, sir? Very good, Kate. Talaga, analaing ka. Kate, adamang sapsapul kan kay Cherwar. Asino manang dina? Asino ko na? Da Andrea. Ti asawa na. Kan ni Jack. Anya? Ala, rumor ka ang sakbay nga umunag da iti office. Sapayad da ni Sir Rio iti office na. Nakababain no agis kantalo da. Ibagam kadakwadang awanak ditoy. Ibagam anak kalivak. Nakita na ka ni Andrea itay. Una yan manang dina. Sige, aglisi ka nga rod iti dalan ko. Tasangwak dagita atat tao. Awanan kay tibain. Apay nagkabil ka, Andrea. Kurang pay dayta para iti amin nga inaramid mo kanya, Kate.
Inaramid? Si katinang ibaga nga dalalaki ti asawak. Saan ka di? Apay, saan ay apod no? Hoy, Jack, agsaw ka. Ibagam no anya ti pudno. Ibagam ti may papan iti relasyon nyo iti daytoy a babae. Awan ti relasyon mi kini Ma'am Andrea. Dayta ti pudno. Come on, Jack. Di ka kuman aglibak. Huston, Ma'am Kate. Siya kundi makonkonsin siya. Pamilya ti madadadaal. Gapo iti kalukwam. Awanan kay ti bain, Jack. Kalpasan ti amin. Kastoy ti aramidam kanyak. Kanya ti mapaspasamak dito eh. Apay, nakalalaaw kayo. Kate? Agpalawag ka kini sa Rio. Kat pang-asim, Kate. Tatipod nula ang tibagam. Saan na nasaya at tinaramid mo, Kate? Sir, sapay lang ko mata mapakawan na. Kaya't ko lang matasyak ti may promote. Saan na masapol? Dinadaal mo ni Andrea? Tapno laeng sika? Ti maipromote? Nalaing ka mata niya. Wen nasirib ka. Ado, ti talentom. Ngam awan serbina amin da kita. Gapo iti dakas nga aramid mo. Sayang ka, Kate. Pangasi ako, Master. Ikandak pa iti may sagon daw ay. Ikari, agbalbaliw ako sa Rio. Diyak kayat amadadaal ti kumpanyak. Gapo laeng kan ka, Kate. Iso pasansyakan. Ngam nakapangedeng akon. Sa Rio. Uray saan kan ngaag-report inton bigat? Agsapol agtulatan iti kasukat mo. Saan ka amadanakan? Ited ko ti maudi asweldo. Agyaman na, kay manugot ka nga kita ta, Andrea. Amom, Kate. Diyak ngamin maawatan no apay amasapol nga aramidam ti kasjay. Madanagan na klang amin, no maartapan na, Andrea. Nalaing ka. Kan nangat nga to ti posisyon mo ngam iti siya, Kate. Sapay lang ko mata mapakawan na. Pakawanan ka, Kate. Ngam no kidawam akasaritak ni sa Rio. Tapno pakawanan na ka. Diyak aramidan ti kasta. Okay lang kanya, Andrea. Saan ako nga kidaw iti anyaman apaborkan ka. Tila pamakawan mo, tinapadag kanya. Di mo idadanas ti padam a tao para lang iti arapaw mo. Agaramid kay tinasayaat para iti masakbayam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasat, itibiyang. Insurat ni Charlotte, agyaman kami, naimbag nga oras kada kayo amin.